Alhamdulillahi Rabbil alamin ve l'aqibatul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hurmatlı jigitler, biz dilalani ötkenbiz murdağı sabak. Dilalanın türlerini ötkenbiz. Dilala aqliya, tabaiya, vadiya ol bölünöt degenbiz. Aqliya özü lafsiya goyra lafsiya, tabaiya özü lafsiya goyra lafsiya, alemi vadiya özü lafsiya goyra lafsiya ol bölünöt degenbiz. Anın arasından bizge aqliya kerek emes, lafsiya goyra lafsiyası menen qoşa, tabaiya kerek emes, lafsiya goyra lafsiyası menen qoşa, alemi vadiya kerek. Vadiyana maksat lafsiya kerek. Emi oşol dilalatul vadiya lafsiya bulda üçke bölgönbüz. Mutabaka, tadammun, iltisam bol ve mutabaka menen tadammun kerek emes, biroq iltisam kerek. Emi bol janagı kebir kitaplarda oşol mantıktın terminini koldan oturgan bolgonda mintip kele beret. Dilalatul vadiya lafsiya mutabaka, dilalatul vadiya lafsiya tadammun, dilalatul vadiya lafsiya iltizamiya dep kele berdi kitaplarda. Hem uşul dep janagıday uzun kılıp düşündürgende uşul maýynda düşünsek bolat. Hem bugün at-talazumu talazumga kelgenbiz. Talazumdan maksat baynal lafsi vel ma'nal murad. Talazum, emi biz murda sabakta aytkanda ele mantıktın şunday terminleri var. Lazim, melzum, talazum degenlerçi. Hem bu talazum degen baynal lafsil ma'nal murad. Lafs menen söz menen anın manisi orgu. Oşol manisinin ortasındağı ne talazum baylanışta. Söz menen maninin ortasındağı baylanış. Bu yerden maksat al ma'nal muraddan maksatçı. Ma'nal muraddan maksat lazimi manida. Jana üçüncüsünü aytmadık mı? İltizamdı. İltizamın anıklamasını qarasаңар, huwa dilalatul lafz ala lazimil ma'na la alal ma'na olçu da. Bu janağı lazimil ma'na özünün negizgi manisi emes. Anı erişip жүрген bir maninin menen sözün ortasındağı ne baylanışlar bolçu. Hem bunusunda qarasаңар, at-talazum baynal lafzi vel ma'nal murad. Ma'nal muraddan maksat oşol lazimi inşallah. Yushtaratu an yakuna talazuman zehniyan. Oşonun birincisi ne? Talazuman zehniyan. Zehindegi ne olur deydi? Baylanış bulur deydi. Zehindegi talazum bulur deydi. Bunu qarasаңар az bu yerde biz sızıp koyduk. Az biz bu yerde vadiya özü lafsiya oldu. Mutabakadan albayız, tadamını albayız, iltizam da lazım dedik. Yani oşol iltizamdan lazım da aytotpayım bu. Oşol lazım oşol zehniyan harijiyanın harici fakat jagынан alıp qaraganda üçke bölünөt. Anan gayra bayn, anan bayim jagынан alıp qaraganda dagı ekiye bölünöt da. Hem bu жерде айтып отқаным мына жерде. Taqsimul lazim. Taqsimul lazimden maksat oşol birincisi zehniyan ekan, zehniyanın maksat janagı zehinde gele. Bunu hazır aytабыз. Ekinçisi zehniyan ve harijiyan. Harijiyan degende maksat zehnin dışındağı al-vakide, bunu ayttık. Bir nesiler bulat, adam anı zehninde de koyulat, anan zehninden tışkarıdağı oşol ne olat? Janagı dal kelet aytmadık mı? Anan üçüncüsü hariji fakat. Bu janagı zehninde emes, sırtında ele olat. Zehindin sırtında, adamın aklından sırtındağı bolgan nerseler bulat. Misal bunu qarasak azı, misallar men inşallah düşünöz. Yushtaratu an yakuna talazuma zehniyan. Birincisi gerek mi bizge? Uşul gerek. Zehniyan ve harijiyan. Bu gerek mi? Gerek emez. Ve la yakfi talazum harici fakat. Alemi harici bol neme jetüştü emes deydi. Jigitler qaragılar, sızıp algılan ken mына kitapta жақсы bölbey koyuptur. Yani bu kitapta jana kıska nuska kılıp aytkanda bu jana mubtadiinler üçün yazılgan kitapta. Misalu talazumu zehni fakat. Emi qaragılar, oşol birincisine hazır misalda aytып otat. Misal qanday? Antaru ama, sen bir sokurdu görösün deydi. Fayantaqilu zehnuka ila vücudi basar. Senin zihninde
Анын көзү бар деп мындай түшүнөсүң, бирок көрбөй калган дейсиң да эмчи? Qad zahaba fi zihnik faqat li'annahu la yajtami'u fil kharij al-ama wal basar. Мындай айтканда сен бир кишини көрөсүң. Ал сокур болгондо сенин зениңде эмне болот? Анын сокурлугу, көрбөй калгандыгы сенин акылыңа келет. Бирок харичтечи, харичте ла яштамиу фил хариж ама вал басар деп айтып атпайбы? Харичте ал кишинин көзү болушу мүмкүн, бирок көрбөй калган да. Жана көрүү менен сокурлук эмне дейт? Ла яштамиу топтолбойт. Бизге ушул керек. Аны дагы айтабыз. Экинчиси мисалу талазуму зехни вал харижи. Эми адамдын зеhnинде дагы, зеhnинен сырткары дагы экөөнүн ортосунда болгон талазум болот дейт. Бул эмне десе? Ан тушира иля касил асир ва тaqul асал. Мисал мен азымдал стаканды карап туруп, стакандын ичинде бир таттуу бир сок боло турган болсо, мен мындай карап туруп, ушул стакандагы сок аябай таттуу экен дейм да. А сенин зehниңде эмне болот? Мен сүйлөгөн сөзүм таттуу экен деген сөзүм менен сенин зehниңе ошол нерсе келип атпайбы? Анан зehнимден сырткары мына чындап эле зehнимден сырткары болгон нерседеги стакандын ичиндеги сок дагы таттуу да, мындай айтканда зehнде дагы болот ал. Анан харичте дагы болот. Түшүнүктүбү? Ошол экинчиси экен, экинчиси. Карасаңар. Ва талазум байнахума фи зехн ва фил хариж. Зehнде дагы болду, ва фил хариж, харичте дагы болду. Харичтен максат ай хариж зехн. Ошо зehнден сырткары да. Муну биз экинчи атын эмне деп айттык? Ал-вакиу. Вакия деп дагы айттык. Вахвал ал-вакия мына келиптир. Түшүнүктүбү? Бул жерде, карасаңар, бул жерде мына зehniyan менен зehндеги, анан zehniyan ва харижиyan деп айтып атат. Эми үчүнчүсүгө келебиз. Амма талазумул харижи факат. Мунун пайдасы бар деп айттыкпы? Жок, бизге бул керек эмес. Ва кат талазими байнал алим вал имама. Бул талазим харижи деген эмне десе, бул дейт, мисалы бир алым болот. Алым менен селдеси, экөөнүн ортосундагы байланыш. Мындайча айтканда, бул харижи сырттагы. Фаинна зехна ла яхкум би талазумихима. Зehn дейт, адамдын зehни. Бул жанагы алым менен селдени мындай экөөнү жакшы эмне кылат дейт, экөөнү жакшы өкүм чыгара албайт дейт. Из qad yujad alim wa huwa ghayra muammim. Анткени бир алым селдесиз дагы алым болобу? Селдесиз. Мисалы мындай да, бир адам бар, ал алым. Мисалы Самат шейх Маулана алым. Саматтын топусун чечип койсоң, селдесин чечип койсоң, бул алым боло береби же болбой калабы? Боло берет да. Эгер бул жактан бир адам ойлоно турган болсо, бул мындай экөөнү мындай байлай албайт да. Мисалы мындай эле да, кээ бирлерин айтып атпайбызбы? Мисалы Изат Олат Шамсуфана Хармажун. Эгер күн чыга турган болсо, анда жарыктык бар. Бул экөө бири-бириге байланат да. Алым менен селденин бири-бириге байлануусу эмне? Бул харижи факат болот. Эми жигиттер ушинтип түшүнө бергиле. Жанагыдай такыр түшпөсө дагычы, ушундай нерсе бар экен деп түшүнө бергиле. Иншалла Кудайым барган сайын эмне кылат? Пикирлерибиз ачат. Ва хазал ахиру, эми ушул ахирде айтып атат. Ахир ла фаидата фихи фи илмил мантык. Мантык илиминде мунун пайдасы жок дейт. Лианна зехн анткени зehn ла янтакилу минху илал малзум. Лазимден малзумга эмне кылат? Өтпөйт да.
Сөзсүз түрдө алым дегенде селде адамдын зээниге элестетилип келбейт. Селдеси жок деле алым болот. Ошон үчүн карасак, биз бул жерде сиз койгонбуз жигиттер, мантыкчыларда көбүнчө бул эмне керек эмес. Ал эми зехни харижи менен зехния керек, көбүнчө мына зехни керек да. Түшүнүктүбү? Ин би аклин ультизм деп теги кашанын ичинде келип атат. Бул жана имам Махтари матында айткан сөзү. Ай вахтаху ау маал хариж. Жанагы ин би аклин ультизм деген сөзү ошол жанагы талазум байнал лафз вал маанал мурад дегенде зехни болуш керек, же болбосом зехниян ва харижиян болуш керек деген ушул да. Мындан билдик, мына зехни, ана зехни ва харижи экөө тең не болот экен? Колдонулат экен. Сумма лазим янкасим айдан ила саласатыл аксам. Эми лазимди дагы неге бөлүп атат жигиттер? 3кө бөлүп атат. Бул 3кө бөлүнөсү мин хайсу да. Кайсы тараптан 3кө бөлүнөт десе, лазим байин, ана лазим гойра байин жагынан. Ачык болгон жагынан карап, анан бүдөмүк болгон жагынан карап экиге бөлүнөт дейт. А үстүнкүлөр эмне деп айтылды? Бул жанагы мин хайсу зээнде болсун, анан зээн адамдын зээнде эле болгон нерселер болот экен. Ал жанагы сыртта болбой калат, зээндин тышында болбой калат. Анан кээ бир нерселер болот экен, бул зээнде дагы болот, анан зээндин сыртында дагы болот. Анан кээ бир нерселер бар, бул зээнге такыр түшпөйт, бирок сыртта болот да. Ошол жагынан алып караганда 3кө бөлүнөт экен. Эми бул экинчисинин кийингисинин бөлүнүүсү бул дагы ошол жанагы лазим гойра байин, анан байин болуп бөлүнөт. Эми биз муну бул жерде сызып койгонбуз, карасаңар. Кээ бир китаптарда мынтип келет да. Мисалы, лазим болуп муну алифте айтып атпайбы, муну ба да. Мисалы, гойра байин бизге керек эмес. Анан бул биринчиси, экинчиси лазим байин бил маана ам, лазим байин бил маана хас деп коюлат. Азыр китапта ошентип келет. А силер мынтип бөлүп алсаңар болот. Мисалы, лазим гойра байин бул керек эмес. Анан лазим байин болгондо жана ачык болуп келген лазимдечи. Бул бил маана ам, анан бил маана хас болот. Бизге көбүнчө мына бил маана хас керек да. Азыр эми дагы муну эмне кылабыз? Иншалла түшүндүрөбүз. Кеттик. Биринчиси лазим гойра байин. Бул эмне деген? Неме ачык болбогон, бүдөмүк болгон не байланыш. Хуа катталазумил харижи. Бул жанагы харижиге окшош дейт. Харижиге биз кайсы мисалда айттык эле? Харижиге ким айтат? Көзү көргөн. Харижиде максат ал-алиму вал имама дегенбиз. Бул ушу биринчиси ушуга окшош дейт. Бихайсу ла ялзаму мин тасаввурил малзум вал лазим. Ла ялзаму лазым болбойт мин тасаввурил малзум вал лазим. Малзум менен лазимди эмне кылып сүрөттөө болбойт. Illa ba'da iqamati dalil. Dalil keltirgenden keyin lazim menen malzum açığa çıgat deydi da. Bul qanday misal lazim menen malzum dalil keltirgenden keyin çıgat dese, misalı al-alamu hadisun desen, alam jaratılıngan desen. Biz Müslümanlar biliyoruz alam jaratılıngan. Biroq alam bul eski degendergeçi, ezelki degenderge. Sen buga bir kança dalillerdi aytmayınca bul düşünböy tura öğret da. Yani bu жерден айтып атат. Lazim menen malzum bilinbeyt. Ындайшыкында lazimden maksat ne? Lazimul mana menen malzumul mana bul ökösü bilinbeyt. Bir kança daliller alıp kelgenden keyin misалы al-alamu hadiste misalda buga jana aytpatып al-alam mutagayir kullu mutagayir hadis al-alamu hadis degan misalda bulчу. Mantыкчылар misалы. Misалы, ошол алам бул эзелки деп саңа бирөө келсе, сен аны ишендирүү үчүн эмне дейсиң? Ал-алам мутагайир, алам өзгөрүлүп турат, анткени жаз, кыш, жай бар, жер көчкүлөр болуп турат, ар түрлүү балелер болуп турат, Кудай сактасын. Мындай өзгөрүү болуп турабы десең, тиги саңа келген адам ооба дейт, анткени ал өзгөрүүнү көзү менен көрүп турат.
Hem sen ikinci bir dalil tap kelesing. Al-alam mutagayir. Kullu mutagayir hadis. Ar özgörülgön nerse bul ne hadis jaratılgan. Hadisten maksat mahluk, jaratılgan. Natijada ne çıkat? Al-alamu hadis çıkat. Al-alam mutagayir, kullu mutagayir hadis, al-alamu hadis bolup çıkat. Bunu özünçe düşündürüyoruz. Yani bu жерде айтып atkanını bu janagı malzum menen lazım ortasındağı malzum menen lazımın ortasında talazum bolboyt. Bir gana ba'da iqamati dalil turuzulgandan keyin bolot deyt. Bunu özünçe inşallah aytабыз. Mislu al-alamu hadisun fal-hudusu la yutasawwar lüzumuhu lil-alam bi mujarrad tasawwurihima. Turağı misalı bu janağı alamdın özünü elestetүү menen janağı alamdın özünü elestetip turup bu janagıday jaratılıngan деген nerse kelbey kalat deyt. Ba'da iqamati dalil turuzgandan keyin kelet deyt. Bel la budda min iqamati dalil lazarga. Hem bu birincisi köp kerek emas, jigitler ошон үчүн токтойлу. Hem экинчисине караңыздар, экинчиси. Бүтөйүн dedi, az kaldı. İkincisi lazım bayin bil ma'na am. Bul degen emne? Huwa ma la yahsulu talazum bolboyt baynahuma. Janağı lazım menen malzumdun ortasındağı talazum bolboyt. Biroq kaçan bolot? Ba'da tasavvurul lazim ve tasavvurul malzum. Lazımdın özünü bizim ne kılabız? Birinci elestet olabız. Anan malzumdun özü neme? Anındağı özünçe elestet olabız. Mında şunda lazımdı özünçe elestetemiz, malzumdu özünçe elestetemiz. Andan keyin ne olat? Janağı talazum kelip çıgat da. Buga misal aytalı. Luzumu qabiliyati taallumil ilmi lil insan. Adam balası ilimdi kabul kılуу kasiyetke eebi adam balası. Adam balasını okutsan mınдай düşünöbü? O düşünöt. Antkeni adam balasında nesi var? Akıl var da. Fe innehu la yantakilu zihinde cürbeytteyt minel insan ile taallum. Adamdan nemege okuga karab. Мындай айтқанда саңа бирөө айтып атса, адам деген бул окуп, үйрөнүүгө ичинде бир касиеттүү бир күчү бар десек, талант бар десек, анда биринчи адам мындай адамды түшүнүш керек. Адамды түшүнүш керек. Андан кийин илим алуу кандай болот? Bir neseni үйрөнүү кандай болот? Аны түшүнүш керек. Экөөнү түшүнгөндөн кийин анан не болот дейт? Бул жанагы лазим байин бил мана аам болот дейт да. Азыр карасаңар, бул жагын карап коелу. Illa ba'da ma'rifatil insan alal infrat. Misалы адамдын өзүнү түшүнөсүң. Мисалы мындай түшүнөлү, бирөө бар, бул такыр жанагы неме да? Эч нерсе билбейт экен. Анан биз ага айтып атабыз. Бул адам деген ушундай бир касиетке ал көп нерсени окуп биле алат. Жөндөмдүүлүгү аябай чоң. Десек, ал адам биринчи ошол адамды ойлонот да. Адамды ойлонот. Адам ичинде эле ошондойго жөндөмдүүлүгү эби. Андан кийин ошол кайсы нерсени үйрөнөт, ошону ойлонот. Ушул экөөнү ойлонгондон кийин анан экөөнүн не кылат? Мындай жакындатат да. Бул жерде айтып атканы талазум болбойт. Лазим менен малзумдун ортосунан бир гана ошол лазимди өзүнчө элестетиш керек, анан малзумду өзүнчө элестетиш керек дейт. Качан биз лазимди өзүнчө, малзумду өзүнчө элестеткенден кийин анан талазум келип чыгат. Бул талазумдун аныктамасы мунун эмне деп атайбыз дейт? Лазим байин бил мана аам деп атайбыз дейт да. Болду. Ушул жерге чейин иншалла түшүнүп тургула. Эми үчүнчүсү лазим байин бил мана ахас. Бизге ушул керек жигиттер. Эми ушуну жакшылап түшүнгөнгө аракет кылалы. Huwa ma yahsulu talazum
bi mujarrad tasavvuril malzum. Mujarrad жалгыз, tasavvur ой жүгүртүү, сүрөттөө, malzum. Malzumdun lazım emес. Malzumdun özüne gana ой жүгүртсөң дейт, lazım kelip чыгат дейт да. Malzumdun özüne ой жүгүртсөң, lazım kelip чыгат. Мындай чыкканда malzum ele bilinse ne talazum anan bilin kılat deydi. Kalama bu janagı şo janagı soqurda aytkan ekenmiz. Jorqu misalda aytdı. Fa innahu yahsulu min tasawwurihi annahu adamul basar. Anın köz joq bolğan deydi. Amma min şa'nihi an yakuna basiran iza la yuqal lil hajar ve shajar. Biz janagı hajar men shajarga aytılmaydı deydi. Ama liannahu lam yakun ladayhi basar thumma faqadahu. Anda közü bar bolup turup keyin ne olgan deydi? Bunday joq ko'rbay qolganda. Kal uzumul arba'a li zawjiyati wa hadha naw ushul türü deydi. Huwa allazi yarumuhundan maqsad jana maqsad qildi. Muhaqqiqul manatiqati. Mantıqçılarındağı muhaqqiqleri. Mantıqçılarında muhakkikleri uşul üçüncü türünü ne kıldı deydi? Kavul aldı deydi. Ve yaksidunahu. Bu üçüncü türü kanday? Dağı bir başka bir misal menen keltirelim. Biz bilemiz janağı bizde misalı taksanlar var, anan jupsanlar var da. Misalı biröv jönele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dep yazıp ketse, anın arasından biz ekini ne kılavuz? Jupsan kılavuz. 4'tü jupsan kılavuz. 6'nı jupsan, 8'di jupsan kılavuz. 1'di taksan kılavuz. Bu bizim zihnimizde şunday düşünük var da. Bunday aytılbagany menen janağı jupsan, taksan degende uşul nerseler ne kılat? Bizdin zihnimizde kelet. Mындай чыкканда бул айтайын дегеним ал lazım bayın açık bolğan lazım bilmana ahas degeni ошо жанагы adamın zihninde ne olat? Bilinip turat. Bolup turuşu üçösün büttük bilmana ahas ne olat? Bizge kerek. ولما كانت الكليات الخمس هي مقدمة ومادة القول الشارح أصبح من اللازم أن نتوصل إلى معرفتها بذكر مقدمة نعرف فيها اللفظ وأقسامه لنصل إلى ما ينفعنا في كليات الخمس التي هي مبادئ التعريف. Bu janağı jogorda aytılgандай эле мурдагы сабактарыбызда айтканбыз. Biz janağı kulliyatul khams 5 negizde bilerden murun, bilüyden murun biz neni düşünüş gerek degenimiz dilalan da. Dilalanandağı maksat dilalatul vad'iyye anan lafziyye da. Dilalatul vad'iyye lafziyye anan ne degenimiz? İltizamiye anan arasından zihniye, josum hariciye, josum anın arasından lazım bayim bilmana ahas. Uşular. Düşündü mü? Sorular var mı? Soru. Var ustaz. Daha sağlıkta janağı tarifat, mariften anlatması. Oşonu açıqtap koyalı dağı. Жазып алыңар, bunu өчүрө берейин. Bunday jigitler. Misalı ma huval insan desek, Hayvanlar. Ha. İnsan. Adam al insan. Bol insan bol yerde ne olur?
Al-muarraf болады. Анткени инсан муаррафтан мақсат бұл жаңағы муарриф болса, исмул фаил муарриф болса мафул болып отпайбы? Инсан ашықталған да. Мысалы, инсандың анықтамасы десе біз мұны айтып отырмыз да, мысалы хайванун натық деп, мысалы да хайванун натық деп айтып отырмыз. Хайванун натық дегеніміз бұл мындай айтқанда инсанға міне анықтама беру. Анықтама бергеніміз бұл хайван натық болса, инсан өзі не болады? Бұл мафулун бих болады да. Анықтама берілінген мындай айтқанда. Енді біз айттық жігіттер, бұл жерде мысалы инсан деген бұл не болады? Муарраф болады. Ал эми хайван натық деген хайванын натық. Бұл муарриф болады. Ал-муаррифу. Же ол болса мұны екінші атын емне деп айттық? Ат-тарифу. Муарриф. Муарриф оша хайванын натық инсанды не қылып ашықтап отады. Тариф анықтама беріліп отады хайванын натық деп инсанға. Анан үшіншісіне не дедік? Ал-қаулу шарих. Ал-қаулу шарих дегенде не деп айттық әлі? Шарих деген шарқтай тұрған, комментарий бере тұрған. Комментарий бере тұрған сөз. Мұнда шыққанда мұндан білдік, мұнда үшөсі бар ғой, үшөсі. Үшөсі бір еле сөз бұларчы. Үшөсі бір еле сөз. Көрін отау жақшылы? Үшөсі бір еле сөз. Түшінікті бәм? Ұшын жазу алғыла, бұл ошол жаңағы терминдер. Болды, ұшы жерден тоқтап тұрауыз, иншалла кейінгі сабақта да улантауыз. Алхамдулиллахи раббил аламин.